Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponche Bang Nilimen Sami Merchidin Hanse pi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Lang hempi I ahawara long tomon arwi hirai keklopen aperte hirai klodet Thang thanga chiklo nipai inkora ketom ninkan suri hinira inkora porni bhomkuru anarlo porphai hini apor malompen tomon arwi hirai keklo kithe parpiga jok meghalaya pen karbi anglong aduya hoikedo arwaratum kalukson thetan khangja lapen hemrit kahinota dojai bontame uberta kiribulong ateng kulote hem asarnu anta hirai klowang bangyat pisi berta tokbom apurahut lamre hingpen nang pachinido lapen aper thipen amatsi apor pipen hirai athan kekloke isi mangkumimi Sikkim Arunachal Pradesh Himalaya lapen Kashmir phanke aphisi kipilo Lasonsi Lakhapi Socheng constituency lapen Lakha Sirkem Amreng constituency ke parlo bangso ahawar mate aper thepen amat ice hillstrom mate herai keklo chemande lapen adung arai arwada tumta kelangdun chethor si ani cheparong tun rinti konal aper thesi nang kapasun tukmaku mathada mimi Monit akayalong kachelar ason thotsi botor bokanta apor pena porke kachelar theo khangja arnamaphan chororita une chorupik nangji isi monidaphan ikapamang huhak asai ikapaklang thegapo Hamren pen nang kilo berta baskarong pi report Karbianglong News Channel Karbianglong Solar Power Project Affected People Right Committee hinpen Borjan Langki LP School Aklamalong Awareness Lapen Rat Amai Kapaman po Pini Nipai Inkora Ketom Thanga Chiklo Ninkan Suri Hinira Inkora Porni Lakha Inkora Si Borjan Constituency Angkang Mentiso Arong Langki LP School Aklamalong Karbianglong Solar Power Project Affected People Right Committee Hinpen Awareness Lapen Public Meeting Paman Pon Labang Solo Maipu Chipahempu Pon Bikram Hanse Pensi Japon Lindo Laso Along Aluhi Amana Pengpen Pranab Dolley, Southeast Asia Transition Alliance Advisor Subrata Talukdar, Land Right Joint Struggle Committee Assam, Lapen Kursing Timong Ser Singbe, Lapen Anita Mechatum Chitongdun, Lapen Penang An Man Kido Kithe Kiding Atum Chitongdun, Lapen Rong Asar Rong Arwada Tumdami Chitongdun Si Mai RDP Dun. Labang so amai meeting Juddet Penapi Pirang ke amai tame ingni pontu. HDP Penang Kiloberta Pratap Ingling Report Karbianglong News Channel. Hanse pini kaduk we press journalist tumhan tame nilitum hin panel tumhan kachurupa jireglo nilitum long apor panel tum nang palepot aprangsi lamel bang hello pini nilitum nada Karbianglong Solar Power Project Affected People's Rights Committee pen laso committee panel tum dak awareness program deng ponlo labang so awareness program bela hello je ADP guidelines Asian Development Bank pen hala funding agency pen a bank pen a guidelines ateng pulutangte rada tumphan consultancy pi pamenai rada tumphan labang so project aputhak A to Z kupima ake me ake nolam than pameni labang so puthake ke damtang por ke than pon pedet la la than pon pedet da joksi ili tumpini labang so phan awareness ili tum deng ponlo la sipini labang so a program long dame nangache tongdun nili hindo Pranab Dolley alang libangke Southeast Asia itu kiaslah member activist alo la panel tumlong Land Rights Joint Struggle Committee Subrata alang li do ili tumlong alang li tamil tumphan ithini lamang thandun si lasi pini ke do bangke la henlo je rong inkoi raket thomarat tum that affected lo la solar project aputhak 18,000 bighas along le la so along le ahem phu tum sai se lo Karbianglong Autonomous Council pen ADB phan report piloje 92.5% along lake wasted land
unproductive land kasuli le along le pukipu lake falsely puitum chiniat lo athema rat tum se dak long le dak si dobom thak bom busi tum thek long lo dak si check hirin khiti claim bom la pen ka duk ko weta mel tum dak rural economy fundamental le tum dak cho claim bom si tum thek long la so long pen only 5.8% along le sila dak ke do ke thak tum se rai chot pu bang ke chok chi usin tum rat phan pini pachini thunang lo la si non ke bang jilang port ame dak la bang so rat tum long le pek thek the pulo la sila bang so ka chesong ing tang kring pen non ke bang dang lang tame deng ponji pusin tum pini chini pon lo la lo la si non amar majot ase Pranab Dolley he will also speak something about that to this gathering. So, thank you, press fraternity of Karbi Anglong, for coming and representing the voices of the people of this area. And I, as a representative of the South Asian Just Transition Alliance, an alliance of all the South Asian countries who are fighting for the justice of people who were affected by projects like this, and also as a part of the Land Struggle Committee of Assam and indigenous rights activist, I am appalled by the sheer injustice that this project is going to bestow upon the people of Karbi Anglong and the people of Assam. So the whole project is based on lies, and which is a travesty of justice, and it's going to be one of the biggest betrayal in the history of Assam, of indigenous people, where more than 23 villages are affected directly, where people are completely going to lose out on everything. The environment here is going to be destroyed completely, but the reports that the government, the Karbi Autonomous Council and the Assam government has submitted for taking this loan from Asian Development Bank, and it's a loan, it's not a free money, it's a loan that is put on the heads of our children, which is going to destroy our future. And the amount of lies that they have concocted in putting up this report is appalling. They have lied on every step. They are saying that no indigenous people will be affected, there's no impact on the environment, there's people have consented on their own free will. So here I would like to request and demand ADB to take cognizance of this whole project. The free prior informed consent, which is a basic mandatory criteria for Asian Development Bank to give any kind of loan for such project, has utterly been violated to the core. The environment impact assessment has not been done here. Intanki, Deupani, Gorampani, Kaziranga, all these wildlife sanctuaries are a stone's throw away from these places. There are land which is completely been cultivated for hundreds of years by the villagers here, which the reports given to the submitted to the Asian Development Bank is showing us wasteland where people do not waste it. So we are against this, and people have come together. They have not done any kind of awareness campaign here. Everything has been based on lies, and these are that's why the people here today has taken a pledge to democratically oppose this project, and we demand Asian Development Bank to immediately take complete cognizance of our complaints and have a democratic process where Indian government should not base their idea of just transition on lies, but on truth that protects indigenous communities who are thrown to very dangerous situation today in India and all over the world. Thank you. Thank you. Aro amar majot Subrata ase. Subrata পৰা আৰু গোটেই অসমতে আমি এই মাটি যেটো অধিগ্ৰহণৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ ফাইট চলি আছে, আৰু আমি আজি কাৰ্বি আংলঙৰ এই মানুহক আমি এটো জনাবলৈ আহিছিলোঁ যে এই যেটো মাটিৰ সংগ্ৰাম তেওঁলোকে কৰি আছে তাত তেওঁলোক অকলশৰীয়া নহয়। আমি ল্যান্ড লাইটস জইণ্ট ষ্ট্ৰাগল কমিটিৰ ফালৰ পৰা আমি তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াম এই ষ্ট্ৰাগলত, আৰু এই গোটেই বিষয়বস্তুটো গোটেই অসম জুৰি নিয়াৰ কাৰণে আমি এটা মানে পাব্লিক অপিনিয়ন কাৰ্যসূচী আমি এটা হাতত ল'ম। আৰু আজি আপোনালোকে দেখিছে যে আদানীৰ হাতৰ পৰা বা ৰামদেৱৰ নিচিনা ব্যৱসায় আহি পেলাই মাটিবিলাক অধিগ্ৰহণ কৰিবলৈ বিচাৰিছে, আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে মানুহে ফাইট কৰিছে, জিকিছে, আৰু আমি ভাবোঁ কাৰ্বি আংলঙতো মানুহে ফাইট কৰিব আৰু জিকিব, আৰু আজি এই বৈঠকখনে ইয়াৰ প্ৰমাণ কৰে। ধন্যবাদ।
ilitum ladak solar project yong si develop lo tang te ka effect je bang ke 18,000 bighas the dung along le ke la ke ilitum karbiang long pen ke la ke dam chui po on top of that la rong ingkoi ra ke thom amulu ko tung bang surhini bak so se alang litum bang ke ladak pen kacuklem kacodam ta cuklem long le det po lalo is la pen ilitum karbiatum a culture a tradition ta dak pen itum so angkang pen ke dam chui po ilitum aron barim tum pulonte than thili kardom kardi athai ta dam chui po Christian ator mo do church pen chenglo kaduk we tamela dak pen dam lapo lai ke ilitum religious attack lo lapen itum cultural ban attack thidung lo lapen on top of that life and death alam do ilitum dak masi duun edet khangjang po lahen lo kit hinai ke los je bangke ke long je bang ku pilo ke long je bang ke ilitum solar power bang long lok po me bang long lok po sidala bang so me ke li ke ha UP Maharashtra ha Delhi Chennai ha daksi leji ilitum la dak len la so me ke tum lang tangte kedam tang example itum hydro power langpi hydro power theklong lo hala dakta power generate lo sita ammi ki long ke litum kar biang long so ammi long dun de lahen lo itum lahini ka pangbar nangi bang lahen lo sartang le nang tum la bangso committee pe nang tum son CM tuman ka son kaching ji thal dulo masala tum committee hoi pe la so committee hoi pe nilitum Delhi tame Asian Development Bank etum meeting na hang lo hala so meeting da nilitum chetong dun lo lasi Asian Development Bank la funding agency etum bangke halada basic guidelines bang pulo je rat atum hada kisung awedaning la so project ki bidam pen rat atum culture ka duk we edu ke thak anu hok economy thang ho hedet nang ji usala tum kipu ta hala so teng pen pulo tang te la dake non la dake cheplang thu bangke dake resettlement anta bang claim thu lab lo la dako 4,000 pages do la resettlement plan do dak bang signature ta tuning a February chiklopen bang pon lab lo lablon de la ke pheri me khangjang lo asikar biang lo autonomous council fan pupe state government fan pupe governor fan pupe several memorandums ke pale edlo la song bong pentame ilitum fan gadak report long ke long teng e bang lain lo kar biang lo autonomous council bang ke kache don dun mate wasteland pukadu ko be paklang dun masi paklang dun rong la soni thaklong sartang nang tum committee pe ke mang ko pilo son nilitum committee polilo that affected atum je longle pek thek the pola so kache song long si non market nilitum ar jab dun kluk lo la kang ji lang tum step Kewangji lang step bang tum la so committee pen mate dak affected to menching wa chingsai tum claim pon bompo sita democratic ron pen ron mai pokali suluk soda kali kachesong ning ingsam jin ron pen India ron ateng pen la ken tum chesong pon ko lahen la nang lemu lam hang dingjelo ADB agat na ting puro tangte dak krong arara pang aroma ting dak PC effect ma effect ma la hiwa lam khanlap nang pusi tangte non nangli PC pupo the council tum dak rong arap pan agat na ting khanlap nilitum ke theklong ke amu het jok nilitum la bang so awareness program do bom hutame ilitum a speaker tum da me arjulo what is solar project po arjulo inut ta thakam thek bang we pilo solar power plant pen ale doji pilo butala ta inut ta thakam thek bang we that means basic concept tame la rong inkoi ra ke thomorat fan ke thang da pachini pon pe pin la solar project ke me ke hinolam than pon pe pin la si la bang ke totally guidelines sa teng hedi kawailet pamelo busini tum jong pon au sarente la alang tu pulo anisi ani gang samlang lamati nasi thiok phak ma bongkru ingnar ke do dim ke nangli tumang se solar project pek pon thek thelu ke wildlife sanctuary te ingnar pen chenglok jontu jonwar anta me daksi ke padu ka pathagi polam si pulo hai sita aingnar ta do non ta aingnar ta do atik jat ta do dak jontu jonwar ta do de elephant corridor ta do ka do we angke la hai jong si dolop lo tang te la dake project ke wanu ni pin khangjang nang po sita pipolo la tum ke wani fan bor yerat ke lain le tum ke jong dun ke lalo la si eco sensitive zone pulo to padone la peneli tum tribals man ke tribals dwellers act 2000 forest act di 2006 alom penda itum aron ta duerlo hala so rona teng pen itum duun la da itum hem ga charning 3 stories ayam le kiminita asam ta we hem so ni kimun hala so rona teng bana di sita pini ani bangka alang itum eco sensitive zone pusita alang itum ke da solar project mate aron re ake ong along le 18000 bighas along le ke chirai phansi bor ipon la so along lege sar ale dala la so solar project bathak la dak ma ko humri pen nang tum ke theklong pen nang tum pi pi sala bang so project bathak
So solar project aputhak nilitum mate nilihin tipu mate rap fan pachini kangtung sarkar hang pachini kangtung alam theke lapuhan lo jela 18,000 bighas along le abangke dak borjan arap tumke pekte thei pusi abang putin dan ninjelo sita angkrak peni tum berta kelong duna teng pote adhok tum fan kumane tum kit head adu pusi arjulong lasi amut pialam mangel halo laso 18,000 bighas along le abangke APDCL afan council tum kipideji phasila tum chisik tanglo lapen APDCL lapen council tum chelangsi ADB Asian Development Bank tum fan gahodai deji sila tum ka chisik lo lasi nil tum ka chinda mateng polrangte lake council tum longle ka chujor 18,000 bighas along le ka chujor ye phasila tum chisik lo lasi labangso 18,000 bighas along le along bangke raratum chidon tek thei pusi pini dak amai long tame kadu ka beta ratum da opinion pilo lasinil tum hin pen ka chunuri kang tinggal halo council tum labangso alam bang mathapa mera la 18,000 bighas along le bangke APDCL fan ki pipe deji fan sinili hin pen chunuri lo Ingdeng ingkora troxia phong panjan hirhiri area Baptist Fellowship ningkanesek amaipi apar panjan Baptist Church along mesen pen mai pachunpo lakha ingkora pho nilip constituency ke parlo along panjan hirhiri area Baptist Fellowship amaipi ningkanesek amaipi apar panjan Baptist Church along mesen pen pichunpo Lapen labangso panjan hirhiri area Baptist Fellowship amayalong monduli sirkep ando lapen armu kachetong ponaphai lake bang suri ke thom anbak dochi pusi alangli tumpen nang pachini don lapen non ke wangji abaha abangke hirhiri amonduli alongsi bipon popusi alangli tumpen cheparai ponlo lapen labangso amayalong aluhisarpo aman pen speaker tumamen lake HBI Assistant Teacher Sir Solomon Rongpar lapena duntu NKBA Evangelist Agustin Killing alang litumpen chetong dunsi mai along RD pidot lapen mai along alang litum kosonsi kachidia seroy nangjimapu alam the NC chethan chimumpo lazinon ang tonpen alam the alang litumpen le arjupon lona ningkan si pen ipong punitum kaching room do lasi peneng an bangke phong ingkora troxi apong anang choksi nitum longri keza tan pen kaching wa rapera teng pen daga parpanjan baptist monthly atum fansi nitum deng ki piateng ala tum nang deng don lo abang so nang deng tum pen ateng si nitum abang so program ke daksi chakon lo nanti nang le pamu kaninje PHA VF abang so full form kan pakla PSABF po for form bangke tum Panjan Hirhiri Baptist Fellowship area Baptist Fellowship Panjan Hirhiri Baptist Fellowship nanti nanti labang so mai long monduli ko an dolo atau monduli ko an chetong nili jam labang so me along ke peneng an bangke monduli troxi lapen ke fellowship hini kado kavi ke sirkap do armu bang nili tum dilias binong bangke ke phateng bangke bang pharoi sira troxi cap ando stame visitor tumpen lapen monduli tin ben ke bang nangelang dona tumpen ke nitumalong pharoga thombak doji nang lila bang so mai long penia kudo lokson cerap dong tu hoi labang so mai long nili thekri stame area tum lapen arna makang vai pen jong nili mai phu siklem don bo la labang so pila non peneng ke chaga amonduli men ke pila peneng ke chaga amonduli men ke upper panjan Baptist Church po Tiwang jelang phanta nani ke jong pontang la person dulu o ni tum kaching vai tang ateng rotational system si ni tum iklem pon posi non ke bang zien in kan bang ke hirhiri amonduli long si chakpon po heri betis angge nang tum labang so mai seko au huda panang tum panale chief guest no al hisa ko mate son thandang son kacho phado ma o ahok lo nai tum karju ni tum kaching vai tang ateng pen kacho phado bang hini speaker phani tum cho phapon lo inora bang ke assistant teacher SBI
Sir S Rongpar Solomon Rongpar alang lilo inut apa inut bangge NKB thak thak lo NKB evangelist a gospel killing alang tombang hini pangsi labang somai sek ni tong phananam lam ki pethanji phalang tong masi chop hapon lo so mai ni ko an la na tum abang somai ni tum pini ki josier ni lo ki cheng abangke taring ko raisi arning kang sampen pini non arning kang samalong ten tum pajut po pini ko rathama mai se na tum ku pi asai lo ko than ko chemu kon ke mai se ni tum ko chi than pon ke ni tum ko chingwai tang ateng plote kachi dia nang ji alam the he hoi si ni tum chingwai pon lo bang so teng si speaker tum bena jok Christian tum ko son si kachi dia seroi nang ji apen munit hijan kaching ki gi than ko son ji ma lahai ki mesen ji phan si alang tum men jon tum than pon lo tirik ke mamai tum abang so program ki chaki panang tum ki sik pe non an ko son on tum feelings ke mate ko son on tum anning alu alam ki than ko parin Nilitum da kapar panjan Baptist Monduli labangke kedamtang surhini raing koira pli aning conference ini tum da kapar panjan Monduli ke ja lapen members do anatum pen kaching wai pensi labangso indeng koira troxy PHABF area mai pi ke chage phanilitum ning clerk sap pensa mang sor ni deng dun so program ke chem nge jut an teni ke sik salab son do Retum da reception committee pen bate tiri kama mai pen ke theklong teng pulutang te ke cheng pen kisi ke dang pen chenglok pini an setame ake siksak ake sungdam thangta ni tum che theklong le ante na tum da reception committee long anen kala khapon ateng puter bang ko an bang almi sitong do badak ni le tum panjan hill hiri area lake amonduli setame peneng monduli silke panwer posi abang phu setame kom hek sitame kedam tang mai pi ke paman PHABF mai pi ke paman an penang bong bangke pini non apoi ingdeng ingko ra troxy apong hello abang phu ke chetong ke ong nai si thek lam long lo Langkhang Baptist Amonduli along Ningkan Phokep Kichok Asertalin Jubilee Ajame Katalon po. Lakha Inko Retrok Dua Bargori constituency ke parlo Langkhang Baptist Amonduli 1975 Aningkan Pensi Monduli e ponlo. Lapen Bangso Amonduli ke eche lake Don Troxy an Pensi Langkhang Baptist Amonduli e ponlo. Pining Ningkan Surihinira Inko Rapon ke Monduli apai Don Trokep an Pleng Tanglo. La sonsi pining ningkan suri hinira ingkora pho thang achiklo niphai ingkora ke thom arni anabangke ningkan phokep mate 50 years an ke choklo la si bangso ajai me kedeng pon mate por phai trok si pensi jai me cheng pon lo bang so phi long e kangpu mate arnam ardom pon pen mai ke cheng pen ki jujia phan Reverend Davidson Ingti, former Executive Secretary NKBA, Alangli Pensi, Hirjume Hangpo. Bangso Ningkan Phokep Kichok, Golden Jubilee, Kichok along Mai Phu, Joyson Terang, Pastor Pensi, Mai Charipo. Lapen, Nong E Mate, Monduli Keja Barim, Nimarli Keja Barim, Risonimso Keja Barim, Sunday School Keja Barim Atuma Phan Setame, Certificate Ronpon. Bangso Golden Jubilee mate 50 years kichok alam the aputak Reverend Davidson Ingti Penajoksi Bible along en Ponsi Bible angdeng lake Isia Samuel ingdeng Troxy pen krihini non puta hempusi era bomlopu athepi en ponpen jumesen arnamalam than parjupon Anpartami Bangso Ajubili along Aluhi Amanpen Kachetongdun Reverend Tenson Bay Executive Secretary NKBA Lapen Penang Amonduli Pastor Deacon Risonimso Sarpi Sarpu Klimso Maratum Setame Chetongdun Si Kirokarcho Ajai Mek along Mesen Pen Pachundun Rinti Lapen Laso Ajai Mek Mesen Ing Samjin Pen Arname Hirjume Daihuri Isi Baptist Amonduli Apastor Moses Sinarpensi Arnam Ardom Ponsi Hirjume Hang Ponsi Mai Pajutpo Dua Barguri Penang Kelo Berta Adverse on Croripo Carbiang News Channel Dak Langkhang ahabar ke bang puthak nang hitlam thisi ni
Choro Parpik lo media korte to mapan ang tumpen pinidak langhang baptis monduli edet pen kan pokep ke chok sorni sertalon jubilee katalon along ni phanda ke pha la pen part anon por na to wang pen sihini na to bakar jualam la pen ningarong alam na to ban acha thanat pe jia phan por ke long pen posi Choro Parpik lo langhang baptis monduli 1975 ani kan si Kristo monduli e lo edet pen pini anke ani kan pokep ke chok lo la pen ar Kristo pen ba arnam ke pi hukum at theke kachak alo barim along liviang ning pi kora pho ang so kep along ada ke tok do ning kan pokep ajobli ke talon ja aputha ka ke tok pondo la pen la ke Christian tu Kristo pan ke kroi tu ke klem pon nang vek nang ja kam ke jok pa ja thang arni pus ka da ke pudak la pen posiala tu ke kroi la pen kachiki la pen Kristo akam ke klem pi pen posi ke cheng hot adona ve sme pini anke hokeba trok anang ke pleng la pen atama ke kroi kachipat hir pen jo arna malam long ko pisi ke puma ko pisi ke than ma thek an kachini an pen atum ke klem kachipat duk pen posi bini ala pora tum laning kan hokeba jobli mission pen talong lo dana che ton long pen posi nili ningarong pig lo ti mala to ke kroi pen akam klem pen posi pinatum do vela soja mek mission pen pachulong lo posi ke chetong ara atum pen arna mopan no pen long ra pet la pening chi perung seroi long pet pen posi che hok pig lo monduli tin da me talon repsi mane talon bek ring ji pusan talon si ke me athela ke bible long ke ta tok dak bino la pen la ke talon ke han lo ke dam tang por hot ko pipi ma ke klem dam long ta me arnam pa hir zu me la pen muni da kai long la pen so pure the ke joy ke gali kisung asat do anang bong sme arnam ke jadu na arnam ke rab dun pen jong si tum cheteng ni det matha thek det la pen alang le pan keroji kar choji pan jong si klem pon pedet pote isi ke pleng dam de son the plan la pen arnam lam no ke to ko teng pe me cheton na de si tum thek long ji la se posi katalon ke la ke akenang sot binong la pen la Christian tum le katalon chot kali the bible ko bi ma ke tok no na pure the ta me ka prek adhorom tum ta me la pen secular hin ta me etum la hai katalon pon thek pon long la ke bible long ke tok son thot arnam lam gereng et la pen kam claim boy puisiang thek lo Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu